Hello friends, welcome to Koh Rong, Cambodia. This is a preserved flooded forest. Rest. Uh-huh. Some rest area, wet place to sit down because there's a restaurant we just passed. So get your food, come sit down over here. Enjoy the cicadas. Tầm một tiết. Tục chua là chỉ nông năng. They have kayak to rent here. And so there's one boat too. Cái chua tục chỉ nông này. Restaurants inside here. There's a boutique. Iced coffee with milk, $1. Big bottle water, $1. Nè, cái bàn bay nhám hay của chào chán tiết. Okay. Ơi, pù nè, men, chầm men. Nhám hay mấy cái bọc chán bọc chân nắng. Nè. Prey con cang chia chầm rọc trây pong côn. This type of forest is shelters to fish laying eggs. His attraction. Nè, bóng ôn. Nhóm xã trên nịch. Ủa, là trường con tốt. Pick Kodak spot. Beautiful here. Beautiful.